It was one afternoon in the college nga nakaawid ak kat nagkulimlim. Kasla nasapa nga sumipngat kiti. Almost rainy season matlaangan iso nga makasla karkaro nga melancholic iti paligid. I called out, "Mama!" Awan sin mong bat ngam nakitak nga dabasit nga lawag coming from the kitchen. Apag disok ti usar ko kat dinanon ko iso na iti kitchen nga busy. She's sitting there shelling some dried peas, brown out of pie. Isugayam nga isang sangbot na kano tahabang adapay iti natural light. Binadangak iso na. Inlos pa kumat kat nakikukis ak. It was then that I noticed how used her hands were. Mamadlaw ti ima ti hardworking. Kitak iso na kat bumakat pimanan ngam napintas lata nga talaga. Apay hantapay agsilaw? I asked. Damdama basit, she answered. May tupay kastoy malaglay ko idibubing kami. I knew then that she was at the moment nga comfort jay ma-remember mo di past. Amok na padpadas tayo matlang tikas chay. Yung riknangay nga you just want to stay there for a while and feel the moment. In-enjoy ko nga road nga nakitugtugaw kon isuna. Kat nirogyan nakitdi nga nagistorya. Sobra ating biyag idi. Everyday onday ta iremedyo antisilaw no dumtang tirabii. Tawan talaga kuryente mi, she started. Handa nga baknang da mama. Arranged marriage tinangyari kan the parents na who have 10 years age difference and they don't have that much of possessions. Her father, ni Lolo Mi nga I will soon call Eddie Garcia, takarupro panagamin. Kat nalaing, nagagat, ken frustrated lawyer kano, kunada. Her mother, ni Lola Mi in our hearts, tahan min namit in person. Kat napintas, naanos, kan nagagatmat lang. Awan means piman idi iso nga haan option for them nga maka-eskwela. Kan woman before are already considered accomplished somehow no nakiasawaan kan nakabuon ti family. They were blessed with 7 kids then. Tikasta nga naging childhood ni mama kat Pimpong. From Sabangan, then Tabuk. Paalis-alis da. May satawan da ditoy. Another year mapanday jay maysa. Tapos agsublida manan kasyay. Siyempre no ay nati ada makatrabahuan ni Lolo Idi. Ije da magyan piman. She's the second eldest among her siblings, by the way. Kaya uray pa transfer kat inpapati na nga makaadal. Na ipalpas na at elementary. Kan despite tiriga tibiyag naragsak da nga pamilya. It was in the year 1975 when Lola Hart gave birth to their 8th child. Mama just started her sophomore year in high school at that time. Mayat-mat, ada 3 months nga all is well. Gana kit ni bigla nga nagsakit ni Lola Hart. From what mama can remember, diagnosed kano ni Lola Mi ti heart failure. Malagip kano ni mama nga besides yung usual symptoms siya sakit, ada pa ikum-complain ni Lola. Diyahan nga umunaganti kanon na takas la matirator ti throat na. Kat syempre, sad to say, ngam even before kat it takes money lata for medical intervention, which they don't have. That's when mama's life became half as a student and another as a mother. Nagtutulungan na nga kakabsat nga mang-aware kan bunso at that time. Kan at the same time kat Lola Hart, nga pakapsot piman. 3 months after kat nagrestan ni Lola.
Such loss was too much for their family. And of course, di pinaka-affected kat ni Lolo Edie. Inmuyo-uyong was the term of mama. Ijay da napadasan nga kakapsat. Ijay too much nga panagdisdisiplina na kanyada. Oray basit lang kanu nga kamali. Kaya na pa yun isuda nga maibati-bati na makitrabaho si Adayo. Kat sila-silang magkakapatid ti magrimremedyo ti kananda itinal daw. Malagip kano ni mama nga ultimo ibado da katawan pay na ornos. Iso nga da iso dalatan matlang nang reprepare dait kasjay. Yung mga lalaki nga kakabsat ni mama kat nagsipag-stop da nga nag-school. Tamas practical na yung apan da agbirok pagkakandapiman. Ni mama, inpapati na lata pinagsabsabay until one day, hanan kayat, ta siya rin ang nag-aalaga sa bunso. Makapasangit isuna nga mangis istorya dito nga part. Masayangan ta kaya kayat na kumakanong agbaling nga teacher, ngamahan ngay nga rod. Anya ngay nga rod kat awanti, suporta. Kaasi ni bunso, she stopped school piman. It was 3 years nga kasjay latan ti set up. Kat naisip ni mama, alangan kasjay latan ti biagnan. Lolo Edie has somehow changed. Ngam kasyalatan nga kaslanasanay nga independent ti anak na. That's when mama decided to leave. Adaantian na nga nangimbaga nga the relatives from Bulacan kano nga in need of a career. Kat at least kabagyan. She planned of going. Kinasauna kakabsat na. No agawid ni ama ibagayo nga napanak lang siya sentro. Agsubli akmat lang. And her siblings agreed. Kat she promised them nga kat numayat ijay mapanak umay kanto da kayo alan may sa tag-eskwela kayo manan. That same day matlang kat she left. Napanpay ayan di antina that they will travel iti parbangon kano. Katrabi na pay lang that day adamatan ni Lolo Edie di ayan da nga makisasao. Wag na lang daw tumuloy si mama. Kabat-butang kano. He will make things right piman kano. Naayong lata approach na that time ni Lolo yung narik na concern kan butang na taumadayo ak kat permi sangit ko ngambuo ang loob ko taon mangyari no agyan laklang ijay, mama said. It was her auntie who explained to Lolo Edie nga oray kat kabagyan di apanan na makitrabahuan. Nalaing matay to'y anak mo kung anak kano. So mama went to Bulacan. She was 18 years old then. Her job was to take care of 2 siblings nga anak ti Uray Adayo ngam relatives da. She was treated like a family. Nasurwan matlang isuna ti sabasabaling skills piman. Agdait, agnit, gantilyo, uray dagiji agluto. She started earning as well. Bukod ijay itid daw sweldo ijay para aware na nakaka-extra siya sa mga tahi kasi maninit na iso nga at least ada maitabtabi na. She stayed there for 4 years. Dadakal matan day duwa nga alaga na iso nga agpakadamatan kuma nga agawid manan ijay north. Madida pa'y palubusan. Ngamin papati nata never kano na awan dya panunot na nagiti kakabsat na. Agsangit pa'y nga agpakaasi nagi dya ubing nga inalagaan na. Ngam decided isunan nga gawid talaga. She heard that Lola Hart has a sister staying at Benguet who she never knew or met. Tapos nabalitaan naman lang nga ni Manong na kano katsin marunukan niya na nga pinmanaw ija ayanda and that adamat an ijay same nga lugar nga makiminminas. Kaya that's where she decided to go. She traveled back garot. Namit na dya antina nga kamsat ni Lola Hart.
iso ni Lola Ganda. Nga isumat lang nagkamangan ni Manong na. She stayed with them for a while kat nag-decide iso na nga agawid ka nagpa-share dyan mismo. Going home, apparent mat tinagbaliwan ni Lolo Eddie kano. Inmaliwanas manan aurana. Kanya-kanya matan nga remedyo yung iba, mga ading niya. Ada dagiti na ituloy eskwela da. Adamot tinagworklad tan kasla ni Manong na. Ni Bonso tineban na nga inyawin ije benggit. Ije pa lang agruging ag eskwela piman. Nakipagsapalaran ni Mama kat iso tinakibanbantay ije co-op store ti Minas. Ison ti regular job na. Inkal karigatan ni Manong na piman nga nangigatang for her ti sewing machine kat intultuloy na nga nag-adal ti agdait. Ada jebak na nga kaaruba da nga dressmaker kat iso kaslain tuition-tuitionan na nga mangisuro. Binibayadan da nga duwa kan Manong na piman. Supportive ni Manong na launay. Inpapati na nga inadal jay skill and she became great with it. Actually, isang tinaging work na until present days. I was looking at her as she tells her story kat I almost cry matan. Pigpigilak lang. I didn't know it was that hard before. Ay sus, grabe biyag idi ng imbagtahan nga kasyayan tata. Biro kam si kandila taag silaw ta, Mama asked. I obeyed. Katintuloy ko, no kas ano nagpamilya ni Mother dear. This much I know. She met Dad, Minas matlang. So kisamot ijay store. Napintas gamin talaga ni Mama. Minero ni Amami. Ure ad oppositions takas lama di image na. Kisya manginom, managsugal, na barkada, kanjay sa o nga mabait daw masyado si Mama for him. Ngam love prevailed piman. Nag-asawa dalan ta after a year of relationship. Inawat namat nga kada responsibility ni Mama ta adak karud kanya na jebon suda. Kat okay lang kano, takas la ison ati first child da. Ije mat ang nagrugi nga nagbalbalo ni Dad ta naging responsible. Mat kan iwas ang tibisyo kano. Karkaro manan ideada ni Manang ko nga anak da. Tapos na inahin ak. Nag-ornong, nagkabalay da, nag-abroad piman. Nagsisinublat mat lang kakabsat ni Mama nga nakipagyan kenyami. Kat okay lang mat. Naragsak ti dumakal ti may isang extended family. Ado nga disiplina kan ado nga sursuro. Nagagat nga agiskwela ni Uncle Mi nga Manong Mi nga bunso da Mama. Naka-scholar editi college kat teacher iso ng tata. Yan do mga ading ni Mama. Had nakalpas ti 2 years vocational course ti mechanic kan 2 years vocational course ti computer technology. Jada dumakat naka-abroad da piman. Tatta da Mama na blessed ta kan Dad ti 5 girls. Siyak dya may kadwa. Kat all those years, hanmat maiwasan lata ti panubok ti biyag. And they came in different forms. Nagsakit ni Dad. Failed ang medical examinations. Kayahan ang nakatayap manan. Ni Mama, ti help karod kat intol-tuloy na nagdadait lata. Kat agyaman na kainggit na nagdangag manan iti istorya ni Mother dear. God bless you all and bye.